Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslimin dan muslimat konglo hormat. Mai vậyថ្ងៃមួយពិចារណានៅពាក្យ firman Allah Subhanahu wa ta'ala លេwa qalilum min ibadiy asyakur. តែតកៃបឹងhalan kau kong thau syukur. Cho nên đó thì dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala hau hi pachbai ikan mai pakថ្ងៃsepek-pek nyo takai beng halan Allah Subhanahu wa ta'ala kong thao syukur thlai amna akun dapat nikmat của Allah Subhanahu wa ta'ala hu prai mai makinan maka trai da chi agang kong khan hau kari to an sia ma cứ Allah Subhanahu wa ta'ala khan hau pu anit gon nam Allah Subhanahu wa ta'ala maka trai giao bongកើនការ syukur ទាំងថ្លៃអំណរអរគុណនៅបនិម័តcủa Allah Subhanahu wa ta'ala ហូបហើយមេបត្រៃមកនឹងបើសិនណាជាលេត្រៃយកនៅបនិម័តcủa Allah Subhanahu wa ta'ala កងហូបហើយមេបត្រៃមកនឹងគឺត្រៃទីហូអាចយកយុពីអូមកការសពបនឹងត្រៃយកតែបងកើនការ syukur ទាំងថ្លៃអំណរអរគុណនៅបនិម័តcủa Allah Subhanahu wa ta'ala កងហូបហើយមេបត្រៃមកនឹងUntukជួយប្រែត្រែមគ្នាតមើទីតឡាំចំណោមមនុស្សភាគលោកកងទីហូថៅសុគូរអកងទីហូថៅថ្លៃអំណរអគុណអនៅបានិម័តរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala គ្នា mudah-mudahan គេមើលពិចារណានៅបាអាយ៉ាតនេះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين